Şükürlerden birisi hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah vada kılat. Eğer şükür kılsanar, ziyada kılıp, bereke kılıp berem deyip. Bugün biz şükür kılattırgan bir nese bizdeki Kırgızistan'daki din erkinligi. Din erkinligi. Kırgızistan'ın kaysı rayonuga barsam da men keyde tamaşalap aytam. Balkim tamaşa çındıkka janaşa, oşol rayondun imamı, rayon boyunca kança namazxana var, kança meçit var aytıp bere albaydı. Sebep күнүгө bir yerde namazxana, bir yerde meçit başlar açılıp atat. Kudayıma şükür. Kırgızistan'da kançalığa medreseler, din okul jaylar var. Kuda rahmatı menin atam bir Kur'an-ı Kerim'di uyda bakkan 4 koyuğa almaştırıp bergende meni okuydu. 4 koyuğa bir Kur'an alganбыз. Bugün Kur'an kança? Bирок kana okuganдар kayda. Şükür kılışыбыз керек hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün Kırgızistan'daki din erkinligi hiçbir yerde yok. Ağıyüzde de meçit. Murdağı parlamentinin bu emes bolgan al jerde meçit. Mana azır mega söz bergen Bakıt Aksuuluk jigit menin üniversitette orunbasarım. Oşo Ağıydögü 3-nji etajdagı meçitin imamı Jumada barıp deputattарды koyup alıp bas kıla. Kudaydan korkqıla. Ak kızmat kıla. Allah degile. Ahiretni unutmagıla. Degen vazdарын kıladı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, men 15 yıldan beri teleekran arkılуу meçitlerge çıkıp vaz kılıp atam. Özüm kalagan sözdü aytıp jatam. Birөө kelip 10-nчы addeldim baldары, je bolbosa men Esenbu'dan keldim, je men hakimiyattan keldim, je men parlamentten keldim. Onu aytpagın degen jok. Emnege sen araktarama dep jatasın degen sözdü aytkan jok. Men aytıp atam. Atıngö içpegile, araktan alыс bolgula. Arak hiç kimde iyilikке jetkizgen emes. Jetkizbeyt. Ata babamızdı içpegen nerse bu. Bul aram. Aramdıktın, bardık kılmıştın enesi bul. Ummul habais. En nacasattardın, aramdardın enesi. Araktan alыс bol. Araka kul bolboğun degen maseleni. Ağıyda da, kөгüyde da, bardık jerde aytıp, hiç kim kelip, anday debe degen sözde hiç kim ayta albaydı, aytpaydı. Bирок hurmatlı Müslüman bir tuğan, men arak satkan dükkөндөрдү barıp talkalay albayım, buz albayımın. Arak zavodunu bekite albayımın. Kıyamatta Allah Taala, o bendem, emne üçün sen bul arak dükkөндү talkalabadың degen suroodu maga berбейт. Bирок menden surayt, emne üçün elge түшүндүрбөдүң, aramdığını aytpadың degen suroodu beret. Allah Kur'an'da la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir bendenin kudreti jetpegen nerseni Allah senden surabayt. Kudretin jetken nerseni surayt. Kudretin jetken nerseni Allah Taala'nın ostunda жооп beresin. Eğer balan imansız bolsa Allah surayt. Kızın imansız bolsa Allah surayt. Bирок hurmatlı Müslüman bir tuğan, hiç birinden kıyamatta emne üçün Siriyaga barbadың, emne üçün çet memleketke cihatga çıkmadың degen suroodu berбейт. Senin cihatın, senin birinci nafsın menen üy bülöңdü. Bala çakаңды baktın mı? Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin canıdan kıçıragan, kelbeti kelişken, jakşı kiyingen, jaş jigit ötüp baratıptır. Sahabalar karayt dagın, ya Rasulullah deydi, bunu karang deydi, kıçıragan, kelbeti kelişken, küçke tolgan, palvan jigit eken deydi, mantip jirgönü deydi, Kuday yolunda jürse bolboybu deydi. Allah yolunda cihatga çıksa jakşı bolmak demekçi. Dindi tarkatıp jürse jakşı bolmak deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardın tüşünügün oңdop mындай deydi. Siler көргөн bul jigit deydi. Uşu ketip jatkan jigit, eger uyda oturgan karıgan atayın emdi bagayın dep jürse, bul Kudaydın jolunda deydi. Eger siler көрgөн bul ötüp bargan jigit deydi. Uydagi deydi, özünün baldарын, bagayın, okutayın, tarbiya kılayın dep jürse, bul Allah'ın jolunda deydi. Eger siler көрgön jigit, özünün ömür joldoşun adal emgek menen bagayın, adal kiyinteyin, adal jedireyin dep jürse, bul Kudaydın jolunda deydi. Eger oşontup kiyinip alıp maşinesi menen, başkası menen, al kezde maşine jok, maşine menin sözüm. Eger bul jerde jürüşü, el körsün, koca körsün dep jürse, bul şaytandın jolunda deydi. Allah'ın jolu degen söz hurmatlı Müslüman bir tuğan. Birinci üy bileğimizni kamsız kılabız. Ya eyyuhellezine amenu ku anfusakum ve ahlikum nara. O Allah'ın barlığına birliğine iman kettirgen bendeler, özüңөрдү, nafsıңарды, üy bileğiңörдү dozoktan kutkargıla deydi. Kantıp, bala çakabızdı tarbiya kılıp, ayaldarыбызды, kızlarыбызды tarbiya kılıp. Sen birinci üyüңdü jirgatıp koydun bu. Tagaların, baykelerin, jengelerin namaz okudu. Men baya atçılçındık bir Kırgızça. Siriyada pişirip koyup bu sana. Üyüңdü jirgatıp koydun bu. Je leylekte jirgatıp koyduk bu. Siriyadagi maseleni jiyiştirip koyuş gerek o jaşlar. Bunu oylop da koyboş gerek. Biz birinci özümüzdün mekenimizge, üy bileğimizge, bala çakabızga жооп beremiz. Kırgızstan degen meken, Kırgızstandın atуулдарынан başka hiç kim kuybaydı. Kırgızstan degen bul kemede bardığız birgebiz.
Бул чөксө баарыбыз бирге чөгөбүз. Ошондуктан биз биринчи өзүбүздүн элибизге, жерибизге жол беребиз. Чет мамлекетте кыйын болуп чыга калып, урматтуу мусулман бир тууган, бул нерседен өтө алыс болуш керек. Алыска барбайлы. Жакын алыс кошуна мамлекетте карайлычы. Жакын алыс кошунага бир мындай назар таштап көрүңчү. Могу микрофон аркылуу Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху улу, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах, хайя алас салах, намазга келгиле, хайя алал фалах, кутулууга келгиле деп микрофондон азан айта алабы? Айта албайт. Мана жума бүткөндөн кийин Кыргызстандын эң акыркы району Лейлектин ар бир айылдарында жума окулган мечиттерде, Кыргызстан боюнча Нарында, Көлдө, Таласта, Баткенде жамаат 3 күндүк ташкил бар, 40 күндүк жамаат бар деп жарыя кылат, топтолушуп кете берет. Кыйын болсоң, эркек болсоң, жигит болсоң, кошуна мамлекетке барып айтып көрчү, 3 жыл жоголуп кетесиң. 3 күнгө дегин 3 жыл Кыргызстанга келбей каласың. Аллах алам келесинби, келбейсинби? Шүгүр кылыш керекпи? Алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр. Кыргызстандагы дин эркиндиги эч жерде жок. Өткөндө өзүбүздүн журт башчыбыз айтты го, биз дааватка ичемебиз жок. Уурулук кылба, жамандык кылба, улуу урмат кыл, кичүүнү зат кылсаң, мунун эмне жамандыгы бар? Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Бирок тилекке каршы өзүбүздөн чыккан кээ бир адам сүрөтүндө болгон карышкырлар, бузукулар, адам сүрөтүндө болгон шайтандар бар. Ошонун кесепети тийүүсү мүмкүн. Ошонун кесепети менен бул жолдор тосулуп калуусу мүмкүн. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Кыргызстандагы дин эркиндиги, өзүбүздүн мекенди көздүн карегидей сакташ керек. Кээ бир улут бар, 30 миллион калкы бар, 60 миллион калкы бар. Өзүнүн желбиреткен желеги жок, мекени жок. Өзүнүн герби жок. Мен Паланстанданмын деп сыймыктанып айта албайт. Биз Кудайыма шүгүр, неге бизге эмне жетишпейт? Урматтуу мусулман бир тууган, бир данышмандын сөзүн окуп калдым, өтө таасирлүү сөз экен. Биз бүгүн сууда балыктай сүзүүнү үйрөндүк. Асманда куштай учууну үйрөндүк. Бирок эми бир нерсе калды дейт. Жер бетиде адамдай болуп жашашты үйрөнсөк дейт. Жок, мен уккандар баары жашайт, бирок адамдай болбой бирөөгө зыян жетсен койнуда котур таштар бар да. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таалага көп шүгүр кылайлы. Ушундай эркин болгон бир мекенде жашайбыз. Эркин болгон бир мамлекетибиз бар, Кудайыма шүгүр. Урматтуу мусулман бир тууган, мени жалган десе аксакалдар айтсын. Биз кичине сайыз убагында тарбия алып калдык. Аксакалдар айтсын, кээ бирлери атасынын жаназасына катыша албайт эле. Айт намазга бара албайт. Мени атам өзү Кудай рахматы жетелеп, Коконго барып, Делнабадка барып, Наманганга барып жума окуп келет эле. Бүгүн Кудайыма шүгүр, Кыргызстан эмес, 15 республиканын ичинде бир гана Бухарадан бир араб медресеси 2 жылда бир гана Кыргызстандан талаба кабыл алат. 2 жылда бир, жылын эмес. 2 жылда битте талаба кабыл алат. Азыр Кыргызстанда 70тен көп ислам окуу жайы бар. Дагы эмне жетишпейт? Шүгүр кылышыбыз керек. Анан кыйын болуп Кыргызстанды кыйраткансып Сирияга, Перияга. Мен кече сурадым бул жерде эле. Лейлектен барырсың, бар дейт. Айнанайын сага эмне бар, балаңды жыргатып койдуңбу? Үй бүлөңдү тарбия кылып койдуңбу? Экинчи, Аллах Тааланын убадасы